Ma'am, ngasi video di ay mamang video da ina haijakiba DM college ka khoi standard college ka gi swimming pool gi comparison to udi aro ni je gi no de amana DM college is na nong na hang ko ne do khoi gi standard college is na yam kuire chai taruk tare hen na gi mamang gi hang ga leira bane aduna ani je comparison di aro do ma'am karamba da chat ka da ge karamba da swimming pool je swimming tamba karamba da chatlaga na hen nuai ga ni ha do ma'am si video ji yenga ma'am decide to minasi adi video apsarage Silere DM college ki swimming pool ki sangfam adom ma'am si gi sangak toise khoi gi DM college ki mamang lom thangba gate lom gi side la level lambi du da sat tone to changa gi yese ma'am aduga magi timing na silere ayuk ke pina pung sida aduga nungin gi na pung silere aduga sigi DM college ki keno sida DM college ki swimming pool sida nupa gi dressing room tongana nupi gi tongana lei aduga khoi shower tawhom mafam su tongan sema thambi ago si swimming pool se yam thele foot ahum muki maya phade ising sina luri je foot ani makhai adai muki sang lui du yam lurabada foot ahum ago si je trainer akhoi trainer phajana marang kaina lei akhoi ayuk ta takpina ba du ayuk ki pung taruki mamanga lakpi basing gidi PD tawsu akhoi warm up ising gi da kumding da warm up tawna ba ground ada le angam mem ada torise moi warm up torini warm up tawlo sanga matungda ki keno je akhoi swimming pool sida kumthan doine moi myam je kanta da DM college ki swimming pool gi fibam saina ising gi kem leng ring is mai lai adong ngasi di swimming ko roi moi sing to pool gi thabak tawdine hai ko lakke swimming pool chang sidi sing sigi chang sia yam lu bu sunate aduga yam nai bu sunate marak hai tare ma solid particles khar ju yawe ena mamang video da haija buduni aduga hojiki sengtok pasina Wednesday khudingi sengtoe DM college ki swimming pool je no Wednesday khudingi suti thai Wednesday no mita keno tawde aro hoje mai gi paisa je mung hairage ahamba admission taw kan da sang duije 860 rupees sang duine 860 rupees is a 1 month ki fee yaure swimming pool season abagi 1 month ki fees na 300 rupees ni aduga si moina si 860 low is ID card ki pisa yaujagre ID card moina issue torgani aduga khoi costume gi di tongan extra khoina mapan de leisure su yai do moi manung de lege su yai manung de lega na moi gi tongan rate ama leje adu hangaga dum lei bi yani sina DM college ki oire project adu de standard college pong bada lei bada salase aduga standard college ki swimming pool je kamai toke the moi the labor facility na kai kai no have do apage ado kai ko moina video namge actor di ai details sing do in hijack ke video number ya ka ga ai video number ga hapachar ke chalo standard college ki ne standard college ki to gari khambam je manung de lai DM college ki na mapanda koi swimming pool ki premise magi mapanda lai bune ba sina manung da gari khambam doi lere pool ki view mo mulake da nong magi loibe ai adu lupa chani ne hai do hi changaga loibe abri yong ase moi swimming pool je yam junna le si standard college je aduga lu bu je am lui si khulu je samjale lu je am lui aduga nong makhaki lu ge loi ge ha ga di 200 rupees ne aduga thamagi loi ge ha ga na 300 admission fee 850 aduga 1 month ki fee aure adi loi ge ha ta
Why? Swimming pool animaksida nupa su nupi su pulap iroi minabe yai nupa gi side tonga na lei nupi gi side tonga na lei nupi nupa chahi khaide ahan dagi angang dagi loimbok pulap loiminabe yaba swimming pool ngakane standard college su adungai dem college su adungai chapmane nupa nupi chapmana na iroi minabe yaba mafam ne ase mayam na hangbire nupi di loibe yabra khotpra na nupi gi su tongan ba costume singdo ado swimming costume di set tabe ade swimming costume set la ganda dang ne swimming pool da kumthali je mafam ani mak swimming pool ani mak masa masa gi jaga da yamna heni adum yam phajana maintain toroga leiba swimming pool ngaktane nei haijage aduga khenaba ama ina puthok chau hairagadi standard college ki swimming pool dadi akoina fataba kai ka huntokninga ga ju pool ji gi nakanda moina partition ama khai aduga aina speed tongning ba khoningba aduda loimbak tohnaba seme do tem college ki di adu facility do mai swimming pool gi surroundings de yaude sima men khenaba ne atai di pangna thojok na ke su khena de isingi depth se ising lubu gi chang se asai gi khoi standard college ki ne hele do ising clear oi bisu standard college ne hele yam ka hen gresimadi ai ngasi sai standard college da loyer paganda nunga hen nungai badi standard college ne hen nungai dem college ki ne ising du yam da bani na khoi diving towning ba isil naw yaw diving to ya yawi facility leite aduga sijik sisi mu yemina se diving to sisina haitring ida to bo myam de ne hapsarage sisna oza sina takpira kanda taupa sim famjida iroi biar me iroi rore loire aduga si iroi bedadi standard college ki ne hena nungai bele dm college gi haitriba mi gi dm college ne hena nungai ni aduga standard college nak pole jo haita mi gi tongan na swimming pool moi gi tongan belei aduga ahiba mi gi si standard college ki na yam ka hena nan bu hele luba ke ka phajana maintain tawe ozan ju phajan tae adudi ngasi gi mata si blog messenger ge videos nungai bele me am like to view subscribe to view share to view bye bye Another viewer akoi channel si subscribe to bidribo orgadi chanbidun subscribe to biramu adomna subscribe to birambada akoi da yamna pungning thogatpa adagidi hena phajaba nungaiba video namningba pholi ana myamna support to view thank you so much hana dagi support to biraga lakpiba ichil now myam thank you so much aduga hojiki mama lorakpagi video da yari biduna igi better half ni mai mamingna nang ming du keba myam Chinglimbi ado myam ngasi gi di matan si da video solution jage mathangi video ma da mu hena nungai ba hena phajaba video that pangam na ba myam suggestion soidana pibiramu myam gi suggestion pibirakpa ado myam gi interact toba yam nungai jai myam na pau phongna ba smaina sak ko unaba phangdraga so smaina comment gi through the pau phongna ba phangjab se yam na nungai myam na support to birakpa do yam harau ba phauje ado ngasi gi ndi matan si da video solution jage bye bye